ikaapat ng Domingo ning panawuning Kwaresma. Mitipon tamo, batayang samban, puriyan at pasalamatan ning malugod na Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat la kambeda ring karelang pamilya, Grace Gutierrez, Marco Polo Enriquez, Juan Miguel Enriquez, Martin Rico Enriquez. Kanam ng Aldo, Nobena Misa para kangapong San Jose, sponsor Ryan Malyari and family. Special intention, Mr. and Mrs. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Maylin Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Fernando and Susan Baluyot, Maria Olivia Sikat, Labriaga family, Criseda Flores, Ermelo and Zenaida David, paraking malagwang kapaldanandi, John Darrell Binuya, Justa Gunlaw, Leonor Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Among Seto, Among Dong Labarias, Jaja Bansil, Dan Lingad, Danilo del Rosario, Pureza Lerit, Amado, Efren Lopez, Alicia Santiago, Mary Jor Jane Esteves. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Rolando Cordova, Leonora Cordova, Juliet Cordova, Benigno Pajardo Jr., Luz Dominda Pajardo, Roy Naluz, Luis Capati Jr., Victoriano Davu, Emilio Lingad, Wenceslao Paule Sr., Horonata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Ramon Layug, Harvey Lacson, Ernesto Kiambao, Lilia Gomez, Maria Buan, Ryan Carlo Tan, at ding sablang kaladwaking pulgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaga nakakarela. At kang Kristong kekanganak niyubog na. King lagyo ning ikpa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Kristo, yasanang manatili kaya kayo. At keko antimuring. Bata mong karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Idaon tala at sisyan din kaya katang kasalanan. Iyag kastangin ing miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at ke kayo kapatad, uling may kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli na nito, ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampong santo,
At ke kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos aginungtamo. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakaluluwa nakatamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala nakatasana king die alanangga, Amen. Gino pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu, Ginoo pakalulu, manalangin tamo. Banalay Espiritu, mehetong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga, Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isayas. Ngana ni Ginoo, lalangkong bayong yato at bayong banwa, lubos neng makalingwan ing milyari king milabas. Magsaya kayo at tumula king kapilan paman, king uli ning kanakong lalalangan. Mangat muyang tula ing bayong Jerusalem, akana kong lalangan, at maging masayala ring memalen na. Mikat muan kong tula, uli na ning Jerusalem, at ding memalen na. Milako na ing tangisan ka rin, mawala na ing kagot-gutan. Enala matering anak, abingot ako mabayabi ing balang metong at metong, agpang king sukad na ning Biena. Mabilang lang anting kayanakan pa, retang miras king edad, adinala na banwa. Mga baldugan king perusan kula, retang mete, bayo ing edad ay to. Manalakad lang balera, at maging tuknangan dala. Ela maging tuknangan da, ring aliwang tao. Mitataglang mulahan ubas, at nabang nandoring bungara. Ela aliwa ring minum, king katas ning ubas. Ingamano ning Ginoo, Salamat king Diyos. puryanda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Puryanda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Puryanda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo paintulot ing tumulala ka kong kalaban, king kakong kabiguan. O Ginoo, linigtas me ing biyeko king kamatayan. Emo ko inabe, karing padulong na, king kutkutan. Puryanda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pagkantayang kapurian ing Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo kakalingwan pasalamat king banal alagyuna. Saguli mo ing wana, kabang-kaba ing ganakana. Karas ning bengi mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Puryanda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sa, O Ginoo, at malunos ka kako. Ginoo, saupan mo ko. Inalilan mong pamanerak ing kakong kalungkutan. O Ginoo kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Puryanda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Parangalantaya po ing maya pabalita. Hingayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka,
Uyayat kapurian keka. Ingino manatili ake kayo. At keko antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya keko o Ginoo. King panahon na ita, mekoy Jesus at mintaya Galilea. Uling Jesus mismo yung patutu. King ere gagalangan. Ing propeta king sariling balen na. Karas na Galilea tinggap ding matula. Ikit na ring tao ing sablang depat na karin Jerusalem. Inyang piyesta na ning pa maglagpos. Uling may kipamiestala naman. Mibalik yang pasibayo king Kana Galilea. Nung nagewang alak king danum. At karin Kapernaum ating meto nga opisyal na ning gobyerno, masakit siya yung anak ng lalaki. Pintalane, inya nga balita na king di natangi Jesus king Galilea, ibat Judea. Peki sabi na king puntalane sa at pakayapan ng anak ng mamamate. Nga ng Jesus, subali mo, nung manakit kayong tanda at milagro, kayo maniwala. Nga na ning opisyal, Gino, tara na. Pota, etane pudas nan mabye, inganak ko. May kibat si Jesus, muli na ka. Inganak mo, miheya. Peniwala na ning lalaking sinabi ng Jesus, at mekoya, kabang pauli sa lubungan dering ipos na at sinabi ra king kinayap ne, ing anak na. Kitna nala nung nanong oras ya kinayap, ing anak. Ngarang may kibat, napon po, king oras sa alauna po, mila ko na yung lagnat na. Kanita na aganakaning tata, king ita, iyang oras. Inyang sinabi ng Jesus, ing anak mo, miheya. Inya, ating mabilog ng pamilya, meniwala la kang Jesus. Iti yung kaduang milagrong depat ng Jesus, inyang dinatangya, Galilea, iba Judea. Ing maya pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Ngayon po, pabanuata na kaya katang lockdown. Bayo may lockdown, may knockdown na ako. At kabang maka-knockdown ko, daramdaman ko, kilob na ning lockdown, kilob na ning kaya katamong mismong karanasan na may nga bigla tamo. Biglang di natangitang mitok ng alos ing sabla. Bala mo, kaya nga misuklob yung ato kaya katam. So dindam tala ring protocols, essentials, frontliners, quarantine, MGCQ, ECQ, GCQ, TikTok, sana all, plantito, plantita, extra challenge, Lintoy, Francis Leo Marcos, challenge no ring makwalta, lumwala, mag-share la, mamiela, magkalubla, bawasan din karelang pilan milyon, kalupa ko nga na, challenge da kayo. Pota datang itang oras, pagluban da kata, karing kaya katang subdivision, uli na ning danop, ning kakulangan, alang obra, bayo datang ita, sumaup ta na, challenge na la, hanggang na paranoid, kayong Tagalog, praning, kayong Kapampangan at suki mo munang pamamasa, nga na,
ning kaya katang dimdam agpangking propeta Isayas kagut-gutan nga na manguko ka, COVID ka, ala kang panlasa, pa-hospital na ka, malagnat ka, o ika ng balakin, lakwanda na ka, paranoid, may kitang praning. So, kaya kata mo pong mumunang pamamasa, ilako ko nga yan, nga naning apong Ginoo. Kaya kang kagut-gutan, kaya kang maging praning, paranoid, at syuko nga naning apong Ginoo. Inya, kaya katang mumunang pamamasa napon, king libro na ning kronika, mismo yung ari na ning Syria, Cyrus, ana, king sasabihan kong matni kaya kayo, puproklama ko, babalita ko, king ako mismo yung patalakad, templo, bani kayong bandina ning Diyos, samba ko kaya ning ana. So ito yung kaya katang reliyon, pining pamanyamba, reliyon, religare, relasyon, makikipagrelasyon tayo king mas matas kaya katang. At nung ating kang reliyon, dapat ating kang templo, ating kang iglesia, ating kang pisamban. Pwedeng ating kang reliyon, ala kang pisamban. Pwedeng ating kang pisamban, ala kang reliyon. Kailangan kasamba, king kilob na ning iglesia, at telakad nining apong Ginoo, nga na ning kaya katang kakaduang pamamasa, king sulat ng San Pablo, karing taga-Epeso, napon, nga na ing kasalpantayanan, regalo ya. King kaya katang pamanyamba king Diyos, dinina nakatang regalong pamanyamba, at antimo rin kasalpantayanan. Ban salpantaya ka, potang lungob na kaking iglesia, damdaman me ingamano na ning Diyos, samba at antimo rin paniwalan taya. Nya yung kakatlong pamamasa napon, nung ka maniwala, nga na, mate ka. Ing maniwala, medina niyang biye alananga. Ing sasalpantayang ana napon, king katlong pamamasa, ing eka makondena. At nung eka maniwala, mekondena na ka. So, ing kaya katamo pong piyestang ini, Santa Luisa, metong yang magana ka, mayap, bayta, makwalta lang pamilya, sikat, mayupaya. At metong yang magana ka, maya pa talasawa, metong yang ima, responsabli, metong yang byuda, metong yang madre. So itang kayang anak, huling praning ya, stress ya, paranoid ya, pota, may paborenying anak na nga ng San Vicente de Paul, itang minantabe kaya. Bang kanita, italakad ning kongregasyon daring madre, Daughters of Charity, king pamanese ka ring anak, paseseme yung anak mo king apong Ginoo, nga ng San Vicente, bakang maging praning, bakang may kakagut-gutan, huling mas biyasi ang manese yung Diyos kesa kaya katamo nga na. Inya iabeme kareng anak asisesenyo kareng anak kadaralay king Dios. So in Daughters of Charity rening madre, tungkol ya kareng anak, tungkol ya kareng masakit, tungkol ya kareng mapapraning, tungkol ya kareng pakakalulu. Yung maralas sasabiana nung makananong ing Dios, agkat nakatamo, samba kaya, salpantaya kaya. So deti ay dala na langan king pisamban. King pisamban nga na, karinta gagawa itang paganaka ng kabanalan ng Diyos. Detang apat, yan pining pamanalangin, ing pekamatas diling panalangin. Kakadua, yan pining pamagsakripisyo. Ing misa, sakripisyo yan. Ausan tayang holy,
sacrifice. Ing Dios minunayang migsakripisyo. Bangka nita ita magsakripisyo tamo mo namang miblas. Manimo, ing mag-effort, mandilo, magsadya, bansang bantay at paniwalan. Hangga naking pamanising kasalanan, umpisa pa, sisismye, limo saan nakatamo mo ni nga pong Ginoo. Inya, kamagmayabang nung may kwalta ka, nung miyangat ka, kaya lunusa na kaning Diyos, pigkaluba na kam. Itangat syuke kang ngeni, batking Diyos. Ating Diyos, panay ng payabot, panay na kandidinan. Nyay ka, mamiya ka naman. Ating pangapat, yapin mismo, ing kaya katamong pa mag-sakripisyo, pa mangadi, pa mamye, at ngakupin ing pangapat yapin ing pamanising kasalanan, pa maglinis. So kaya katamo pong mismong pamanyimbangin kompleto ning kaya katam pa magbanal, kana dagdagan tayang kasalpantayanan nung makananong king amano na ning apong Ginoo. Iya, ing peniwala na niting mapapraning a government official. Uling anak na may COVID siya. Malagnat siya. So malaot siyang anak na. Lina ka siya. Bangka nita puntalaning Ginoong Jesus. Bangka nita manalangin niya kaya. Maghisabi niya kaya. Kana ning apong Ginoo muli na ka. At kinayap ning anak mo. Ita, hindi katang bakalan nga na. Kay ba't tayang tinggap nga ng Santa Luisa? King kayang kataon at daya at king kayang amano. Bakalan tayo ta. Karing kaya katamong balikan. King kaya katampi bale-bale. Malaot laman din kaya katang ulyan, puntalan, kalupan na nitang government official, bekalana ita. Sinalpan tayo king amano na ning apong Ginoo. Makanyan tamo mo namang bakalan po ta. Salpan tayo tamo ketang kayang amano, ketang kayang salita. At sigurado, kauli tamo, detang kaya katampangadi, darawon kaya, kumayap la, may swertyan la, may panwan la, may kagrasya la. Uli mo, hanaping Santa Luisa, ulita mo, itang Daughters of Charity nga na, itang tutok ng pangadita, lareng papa pangadi kaya katan, king lagyo ning ikpam, poning anak, poning banalay espiritu, sundo tayong kaya katan pangadi, manalangin, taimtim king Diyos, para karing sablatang pamangailangan, at pamangailangan na ning mabilog ayato, Ginoo, datang kake kami at sopan mo kami. Ginoo, datang kake kami at saupan mo kami. Para karing sablang emekibalo kang Kristo, miyan tabayanan lasa, papunta king sala ning ebanghelyo, kapamilataning kekatang lugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kake kami at saupan mo kami. Para king mayap a panawon, maging masanting saing pupol, at makapagsayala ring sabla, king kanwana ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kake kami at saupan mo kami. Para karing pengari, mabiyasalasan ng manalig king Diyos, kabang pagmasalakitan dong antabayanan ding karelang anak, maging mayap a Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kake kami at saupan mo kami. Para karing katubale tamo, at kayabe king obra, maging pagmula nakata sana ning karelang sikanan, at akit dasake katamo, ing kapayapan at tula ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kake kami at saupan mo kami. Ngeni puwadwan tamo ing sarilitang kapagnasan.
Nano yung burita mong pagkalubnan ng Diyos. Paniwalan mo, salpantayanan mo yung kaya kang aduan. Nung makanano ng peniwalan ni itang government official, king kayang anak, alos mamatene, nenoretang pangadita mo, daraon, karing kaya katang katubali, lalong-lalo na, o Ginoo, pasignangan mo kaya sana kapamilatanan ng kaya kang alimbawa at king pamamilatanan ng Santa Luisa, king grasya, king kasalpantayanan at pamanyamba, banketa kapamilatanan ng kasakitan at tula nung no kami mapapraning, king kaya kaming biye Kristiyano, maging matatag kami, king pamanalig mi karing kaya kang amano, Yeso Kristong Ginoomi. Amen. Puri ka Ginoong Diyos ng may tusignuban, ulang hinggan kayapan, tinggap niya ang inapi, iyong pumikika, kanabi bumani, kapun. Ikuya ang Diyos kabilang mo, uling hinggan Hidala kayo, hinaing dinamatan, tingkay kita sa walang dapat at kapamasan. Ipuri ka Ginoong Diyos ng may tusignuban, ulang hinggan kayapan, tinggap niya pinipala, ngayong pumikika, alakid at karing ubas. Ipuri ang Diyos kabilang mo, uling hinggan kayapan, hidala kaya hinaing dinamatan, tingkay kita sa walang dapat at kapanasan. Manalangin kayo, kapatid. Baning kaya katamong daon, matanggapya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng banala kapulungan. O igpaming miglalang, kapamilatan ding ayin, akya kaming daraon. Tanggapan mi sana ang grasyang gumulot, karing matwa ng panugali ng kaya kaming biye. Yarap ing pamaglakbemi, painturo king biye karin banwa. Iti nga naduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili akya kayo, At keka antimorin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginuta mo. Itiyat karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang paraati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Aduan mong ipasyag mi, ing kapasalamatan mi kero, kapamilatanan ing pamagtimpi mi king sarili. Kailangan ing supilan mi, ing palpikasalang ugali mi, at apat pat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atsyuk ing kagipitan, ing kayapan mo kaya kami. Uli nito ang bering sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit mi kaya kang ligaya. Layon makyabe lang toknang babiya kapuryan kaya ka at ngaming sasabi. Banal, banal, banal ya ing Ginoo, Diyos amayupaya,
mitmo yung banwa at ingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ikpa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalampumi, pabanalan mo sa are tingayin king espiritu mo, bahan para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinuhaning tinapi, pasalamat siya kaya ka, piraso ni, binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinuhaning kalis. Pasibayo ang pepasalamat kaya ka, binyeneng kalis, karinggayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumkokan iti. Iti ang kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo, at talanganggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao. Bahan kita may patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan, I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. inyang ngeni, gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeka iting tinapi ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Bingke kaming masakit, ding darawon ming may COVID, ding daraalan mabayat na sakit, kasakitan, kakaluluan, ang gana ka ring daraanas, aksidente, kapahamakan, disgrasya, kagot-gutan, problema, kalungkutan, ang gana ka rin kaya kaming kapatid magtamasa, king dakalakalam, pibandyan, karangalan, kayo pa yan. Kaya beda rin kaya kaming kapatid, ape, painawan at maninayang subling mi, ding sablang mi anguna bi, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan, karapat dapat magkamit king bi, alanangga, ban kaya benang Maria, ing birhenin duning Diyos, San Jose, akayang esposo, San Agustin, akay kaming patulunan, Santa Luisa, ang ining pagmasusyan ning kapiestan, kaya beda ring apostol at ding sablang banal, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabahaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kayo, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, king alangangga. Amen. Ngeni,
manalangin tamong nitnong kapanaligan at lugod kingik pa. Kari nga maanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamihat chuban wa misamban yang lagyo mo. Datang ke kami ing kayarian mo, mi pamintuan yang loob mo. Keti king yato at king banwa, mi pamintuan yang loob mo. Ing kakanan mi King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay sa ulking tukso, nun ne ikabusking marok, uling ke kaing kayarian, ating kayupayan at ing ligaya manggaman kingalanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakuan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, non nelawan mo, ing kasalpantayan aning kaya kang iglesia, lalong-lalo na kaya ti San Agustin, pamayapan ni ampon bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo yasang manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimorin. Ini po pakit tam king mikakametong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo ke kami ing kapayapan. Nyo ing Kristo, ing kordero ning Ginoo, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad la rin maihaos, king apuna ning kordero. Gino, eko karap daw pabalahos keka, dapat kingkas kong amano, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbed ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Ningalang kupas alugod mo, ulining maragol alumos mo, wasan mo lang kakung kasayo meing pinubluban ko.
o kakong Ginoo, kawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Panalangin tamo. Oy, pamig malugod, pasalamatan da ka, kaniting piye. Adarake mo kaya kami, uli na ningalang kasimparang lugod mo, baking may pabanalan, kaniting grasya, king sahop ng Santa Luisa, at patnubaya na kami, ang gaging tula ng biye alananga. Iti nga na doon mi kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Pangadyan tayo po ngini ing Ratio Emperata, laban king COVID-19. O Diyos sa ikpami, lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pakakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misolunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalam mong alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit apanawon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga po mikeko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ama bibiye ampong mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na hinduning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mikeka, king pamangailangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Panalangin niyo kami. Santa Luisa. Ipanalangin mo kami. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayang tutu, ingik pa, ing anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Umena kayo king lugod at kapayapaan ng Kristo, bakalan, panaligan, salpantayanan ng kayang amano, karing kay katamong pangadi at dasnan karing pibale-baleta mo. Salamat, King Diyos. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yalog ke
Kristong ke kang anak miyubong na layo pa yang ipa alang hanggang mabiya Diyos pupurian da ka pasalama tanda ka alakang tuk ng mamahuske kami para king bayo at labis-labis abiye itiyaing paniliyaing itiyaing karampatan kambalayan lumibalik yalog keka at kang Kristong keka nga